Oh, Galela. Hey, ubani ugatsheni hey. Phela imvula liyana gatsheni ayikhona. Uyaphila kodwa. Siyaphila manje wegalela ndoda yamadoda ayinamani lapha ngithi hey mani napho lapha ngibhekele lapha ungesi mani hey ndoda yamadoda ungenzele iplan mani. Ufuna into engakanani egatsheni? Transferela kwaphela ukhesha ngiphatha ngiyazi. Zabantu babhizi. Labangane nje mawungitransferela nje noma u300 uzokhona ukuthenga iphisi. Awugatsheni 300 bakithi manje ngoba ifoni yami nje le foni yami ayibona imali egatsheni le foni 72000 ayikwazi ukutransfera 300 iyafreeza gatsheni mina ngiqala ku 12000 gatsheni ngiyele phezulu uyayibona le foni lena ngayisetha athi ngomabhizinisi ukhesha nguphathi gatsheni mina angiphathi imali mina ngisebenza ngetransfer but nakhona ngitransfer imali encane aba le foni iyafreeza mina gatsheni mina ngazi mina awungithathi serious gatsheni ngeke ngathi ngidrive iFerrari Porsche Lamborghini Legend VV5 ngiyayithatha G-Wagon last week next week ngiyayilanda but wenzani wena uzofuna ama 300 hayi kulungile gatsheni ngizokwenza iplan ngizotransferela wona lo 12k ngizokwenzani gatsheni ayikho into engizoyenza hey